Ladies and gentlemen, please welcome DJ Alex Funky Mix. DJ Alex Production. Dari waktu pertama beta liat nona pakai baju merah joget di dalam sabua. Beta langsung tanya, nona dari mana? Nona langsung jawab dari Olas RT 5. Tapi beta seng sangka nona janda anak tua. Nona langsung menyangkal pura-pura buang muka. Tapi beta seng papa liat nona baju merah. Nona bikin beta pun hati su jadi batanya. Sio nona janda anak dua, beta jatuh cinta biar ale orang pun mama. Sio nona rapat beta jua, beta paling sayang nona Olas di RT 5. Pandang pertama dengan nona pas dalam sebuah di RT 5. Nona pakai baju merah bikin kita jatuh gila-gila. Cuma deng ale nona manis cantik buat kakak tertarik bagaikan magnet. Nona menarik hati kakak dan tak mampu membalik. Sio nona memang ale paling cantik. Awal pertama dapat lihat nona pakai baju merah bola-bola bikin kakak jadi gila-gila. Nona baju merah kakak cinta, beta coba-coba rapat nona. Beta tanya par jadi mai tua, padahal nona janda anak dua. Tapi mengapa beta tetap cinta? Sio nona janda anak dua, beta jatuh cinta biar ale orang pun mama. Sio nona rapat beta jua, beta paling sayang nona Olas di RT 5. Sio nona janda anak dua, beta jatuh cinta biar ale orang pun mama. Sio nona rapat beta jua, beta paling sayang nona Olas di RT 5. Sio nona janda anak dua, beta jatuh cinta biar ale orang pun mama. Sio nona rapat beta jua, beta paling sayang nona Olas di RT 5. Nona beta jatuh cinta cuma par ale saja biar nona janda anak dua. Beta tetap suka, beta tetap cinta. Pandangan pertama di dalam sabua. Nona Olas RT 5 manis pas kali pakai baju merah. Sio kurang apa lagi, beta pun hati sana pas kali. Beta kasih cinta nona langsung tagai.